amogelesega mo Botswana Thinking Law ko ke le tsisang gaufi le molao. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha ile gore o na le kgang itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o ileng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re boela mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno mo ke tsetana ya bobedi mo molaong o itebagantseng le bana. Ha ke tswelela mo ditsetaneng tse thataro tse neng di hilwe mo tsetaneng ya ntlha ke a go bua ka tse di setseng dithothomiso tsa gore motho ke rraagwe ngwana mo go teng paternity test. Mmaagwe ngwana o tlhokagala gore mo nakong e e rileng a ba boleletse batho ba ba rileng ba goromente gore rraagwe ngwana ke mang. Se se direlwa gore setankana sa matsalo a ngwana se kgone go tsenngwa maina a ga mmaagwe le rraagwe. Ha mmaagwe ngwana a sa ntshe maina a ebile a sena lebaka le di utlwalang gore ke eng a sa ntshe maina a, o kgone gore a ba a sekisiwa a tsenngwa mo kgolegelong kana a ba a duedisiwa madi. Mo go dira gore jaanong bo mmaagwe ngwana ba ikutlwe o kare ba mo kgatelelong ya gore ba bua gore nnyaa rraagwe ngwana ke semamma. Ha re ha sekai mo gongwe e le Thabo buang le Mpho mmaagwe ngwana ba lebelela gore nnyaa mme Thabo yene kgwedi le kgwedi o tsaya 200 pula buang o tsaya 300 o Mpho yene o tsaya 1.5 ka gore ke a patelesega go bua gore mang ke rraagwe ngwana nte ke re ke Mpho ka gore Mpho ene e tare ke ta ke batla madi a tlhokomelo ya ngwana o ka nthusa ka sengwe se se botoka. Gakologelang gore ha ke bua ke ha sekai hela. Mme motho o e leng gore gate ke ene rraagwe ngwana o tshwanetse gore a iponagatse ko mantwaneng a goromente a haphegileng gore a be monwana dipampiri tse di rurigatsang gore ke ene rraagwe ngwana. Ha gana ebile a bua gore yena ga se ene rraagwe ngwana o tshwanetse gore a duela madi a dithothomiso tsa go supa gore a ke ene kana ga se ene rraagwe ngwana mo go teng paternity test. Ha e le gore monna yo ga a kgone go duela madi a ebile a sa kgone go duela e le gore nnyaya ga ana madi ka gore kana dithothomiso tse ha ke utlwa gate di ja bo 3,000 3.5. Motho ha e le gore kgwedi le kgwedi o tsaya madi a kana ka 1.5 ko mmerekong wa gagwe ga gona nako tse dingwe tse a ka kgonang go tsaya madi a kana ka 3,000 kana 3.5 teng. Mme ha a sa kgone go ntsha madi a thothomiso yone eo leina la gagwe le tsenngwa mo setankaneng sa matsalo a ngwana. Ha le tsenngwa jalo go rela gore ditshwanelo tsotlhe tsa ngwana mo motsading le maikarabelo otlhe a motsadi mo ngwaneng a nna teng. Mo go rayang gore motho o kgona go sekisetswa madi a tlhokomelo ya ngwana mme ebile o na le teta ya gore a kope gore a nne le ngwana ebile e nne mmaagwe ngwana o nnang a eta kana a kope gore a nne a etela ngwana nako tse di rileng. Jaanong ha re leba kgang ye ga e mothogo ka gore a nako e ntse e tsamaya motho a lebile ngwana a ba bona gore ngwana yo ga ke mo lebile yana ga a tshwane le nna ga a tshwane le ope ko ga rona ke batla gore ke mo ise dithothomisong. Gongwe nako e botshelo bo ntse botoka o hiwa madi a ko godimo ko tirong ya e berekang a ba isa ngwana dithothomisong a re re ngwaga tse 5 di hitile kana ngwaga tse 10. Ha dingwaga tse 10 di hitile yalo kana jaanong go na le kitsano ya motsadi le ngwana e setseng e diragetse mo go teng parent and child relationship. Ngwaga tse 10 tse di hitile yaanong ebe ditlhatlhobo di supa gore
monna yo ga se rraagwe ngwana. Monna yo o na le tshwanelo ya gore a ba itse gore keng le ha dithatlhobo tse di re ga se nna rraagwe ngwana ke batla go tswelela jaaka re ne re ntse re tsweletse ke go tlhokomela ke nna le wena jalo jalo. Mme ba bangwe ba kgona gore ebile leina la me le ntshiwe mo setankaneng sa matsalo ebile boela ko go mmago o se ka ba tlhola o nkopa sepe ke ra a re ya mmago ngwana e seng ngwana. Ebile a bo a sekisa mmago ngwana ha e le gore o ntse a duela madi a tlhokomelo ya ngwana dingwaga tse tsotlhe gore mpusetsa madi otlhe a e leng gore ke ntse ke a dirisitse. Mo gongwe go kgona go diragala gore kgang ye e be e se ko go tsaya sepatela e se gore monna o na e belaela sepegela a tswalela ntse a tlhokomela ngwana a ba robadiwa e be go tlhokagala gore gongwe go batiwe dikarolo dingwe tsa mmele tsa batsadi go thusa gore ngwana a kgone go bona dithuso kana madi jalo jalo. E be ditlhatlhobo di ntse di tsweletse e be di supa gore yo ga se rraagwe ngwana. Mo go ntseng jalo mo gongwe motho jaanong o kgona gore bo a thakathakana tlhogo a ba botse gore keng dingwaga tse tsotlhe tse mosadi o ntsang kaketsa ebile ke ene ngwana helo ke ntseng ke re ke na le ene. Yaanong ke se go le botlhokwa gore o nne le thuso ka ga batho ba kgonang go dira ditlhatlhobo tse go ngogatsa gore ka bonnete batho ba ke ba rraagwe ngwana. Kgang ye ebile ga e diragale hela mo bana ba ba tshotsweng ko ntle ga lenyalo e kgona go diragala le bana ba ba tsholetsweng mo teng ga lenyalo tota. Mo ka ga molaong go teng ngwana ga a tshotswe mme batho ba nyalane leina le le tsenngwang mo setankaneng ke la monna o nyetseng mosadi yo ka gore molao o dumela gore bana botlhe ba ba tshotsweng ke bana ba lenyalo. Ga go ntse jalo mo tsamaong ya nako le gone e be go diragala gore sengwe sa diragala e be go bontshiwa gore ngwana o ga se wa monna o. E kgona gore o bo e dira kgatelelo ya maikutlo e a tseneletseng e seng hela mo monneng mo le mo ngwaneng ka gore ngwana o tla ba itse monna o e le rraagwe dingwaga. Mme yaanong dingwaga di setse di hitile di le dintsintsi e be go tekana monna yo ga se rraagwe. Ra itse mo gongwe mo molaong go kgona go te ga e le gore ga o ise o ko o ikuele mo go tsa dikgang tsa gore a o rraagwe kana ga o rraagwe ngwana dingwaga tse 4 kana 6 e be di heta ga o kgone go itsisa kgang ya teng. Mme go na le dilo dingwe tse di ka supiwang mo molaong gore nnyaa bogolo jang ane motho a sena pelaelo gothelele mo ngwana a tabeng a tsholwa kwa ntle ga lenyalo batho ba sa nyalana gantsi kgang ye ya go tsenya leina la monna mo setankaneng sa ngwana e beetswe mo tumelong ya molao ye e reng ga monna a kile a tlhakanela dikobo le mosadi go dumela gore monna yo ke ene rraagwe ngwana ko nteng ga ga ka supa gore ga se ene rraagwe ngwana ka tsela nngwe. Mo gongwe ena a tlhakanetse dikobo dingwaga tse 7 tse di fetileng e be go ta go te ke ene rraagwe ngwana o kgona go bua gore nnyaa mme sale ke nna le ene ngwaga tse 7 tse di fetileng ngwana ke gona a tsholwang ke nna jang yaanong rraagwe ngwana dilo tse di ntseng jalo. Yaanong go botlhokwa gore go bo go nna le tsela nngwe ya gore batho ba kgone go tsaya ditlhatlhobo tse go rurugatsa gore ngwana yo ka boammaaruri ke wa monna yo go sireletsa mosadi go sireletsa ngwana le go sireletsa monna yo. Ga re ta mo kganyeng ya teta ya bana gore ba seke kana ba sekisiwe kana ba tsene mo dikontrakeng jalo jalo ke bua mo kgatisong ya me ya pele gore ke bana ba ba rileng dingwaga tse di rileng ba ba kgonang go dira eng kana jang. Ke kopa gore le lebelele kgatiso yeo ka gore ke tsenelela mo teng ga ke bua ka kgang ye ga ke bue hela ka bana ke bua ka batho ka kakaretso ke bua ka dikomponi di-partnership di-association jalo jalo
yaanong ke tsenelela mo teng go supa gore ga motho e le ngwana ene o kgona go dira eng ka tsa kgotlatshekelo o kgona go dira eng ka tsa ditumelano jalo yaanong ke kopa le lebelele kgatiso eo e na le dinako mo teng mo le kgonang go tolela ko le batlang go utlwa teng bogolo jang ga le lebile kgatiso ya gompieno e leng gore re bua ka tsone tsa bana le kgona go tolela mo sephatong se se buang ka bana gone mo kgatisong ele e buang ka mo go teng ditshwanelo tsa batho jalo ya nngwe kgang e re tsanang mo go yone gompieno ke ga ngwana a tabo a hiwa motsadi o mongwe gore e nne yene jaanong motsadi wa ngwana mo go teng adoption ga o lebile kgang ya adoption mo molaong go na le molao o bitswang go the Adoption Act mme mo teng ga molao o bua gore di-adoption tsotlhe mo Botswana di tlabe di diriwa ka ga molaong o mme re le Batswana re a tlhaloganya gore re na le molao wa Setswana ebile molao wa Setswana o na le ka ga o buang ka teng ka kgang ya go neelana bana adoption mme ebile motho o kgona go supa ko kgotlatshekelo gore ka ga ngwaong ya bone gore go nne le neelano ya bana e seng kadimo ya ngwana neelano ya bana go go tlhokegala gore go diragetse se le se mme ebile se diragetse mo dilong tse di ba amang ke ne ke beile kgang ya adoption mo maranyaneng a me a Twitter @BW Thinking Law mongwe a ba bua gore mme kana ga batho mosadi a nyala a na a tshotsa ngwana ko ntle ga lenyalo monna o taba a botswa gore a o e tsaya le namane go taba gota a o monyala o mo tsaya le ngwana mme ga re go tabe go lebiwa gore jaanong ke jaaka monna o a adoptile ngwana molao wa o tshwanetse go supa gore a ke ka ga neelano ya ngwana e diriwang ka teng ka Setswana mo gongwe o kgona go nna ke ka ga go diriwang ka teng mo gongwe e tabe e le nnyaa ga se ka ga go diriwang ka teng go tabe go re garologana hela ka ngwao gore ngwao ya morahiwong ya reng mme ga le ta ko molaong wa neelano ya bana adoption ka ga molao o kwadilweng go na le tsamaiso e tshwanetseng gore e salwe morago mme ga e sala morago jalo go tabe go tsenya dikgotlatshekelo mo teng mo e leng gore ga sekai ga mosadi a nna le ngwana mme a mo tsholetse kwa ntle ga lenyalo a bo a batla go nyalwa ke monna o sele kana ba setse ba nyalane monna o a ba a batla gore a tseye ngwana a mo adopte ga e le gore taolo ya adoption ya hiwa go na le gore monna yo o tshotseng ngwana yo ditshwanelo le diteta tsa gagwe mo ngwaneng di a kgaolwa ga e sa tlhola e le motsadi ka ga molaong motsadi ke monna o yaanong o montšha o tsereng ngwana a mo adopta ka jalo raago ngwana o tshwanetse gore a hiwe dipampiri tsa kgotlatshekelo gore a supe gore a wa dumalana kana wa gana a ba a bua gore ke eng a dumalana kana a gana mme le mo dipampiring tse di isiwang ko kgotlatshekelo tse di simololang gannye motsadi o e leng gore o batla gore ngwana ba mo adopte le motho o montšha yo o a nyalaneng le ene kana o a nyalanang le ene a bue gore ke eng a batla gore a ntshe ditshwanelo le diteta tsa motsadi o o tshotseng ngwanayo dikgotlatshekelo di bonya hela thata go ka hedisa kgolaganyo ya motsadi le ngwana wa mo tshotseng ka gore ditlamorago tsa teng di dintsi ka gore jaanong ga ngwana wa sa ithola e le ngwana wa monna yo ga
ga gona gore ngwana yo o ka ya ko monneng mo go tenne ena mo tlhokomelang ga ana teta ya go nna le ene jalo jalo. Motho o tabong a motsere a mo adoptileo e tabe e nna ene motsadi wa gagwe. Mme ebile se se kgona go diragala ga e le gore ngwana o tsholetseng ko ntle ga lenyalo o nna le rraagwe, mme rraagwe e le ene o nyalang mosadi o sele, mme ga a nyala mosadi o sele e le bone ba ba mo tsayang yaanong. Go tabe go hedisa kgolaganyo ya motsadi le ngwana gare ga ngwana yo le mmaagwe wa mo tshotseng, mo go rang gore ha mosadi yo o e leng ene mmaagwe o tshotseng ngwana le monna o adoptileng ngwana ba kgaogana, lenyalo le hedisiwa ke kgotlatshekelo mo go teng divorce, monna yo ke e tswelela e le rraagwe ngwana. Ga a ka ke a re jaanong ba sena go hedisa lenyalo a ba lebile le ngwana ga e sa tlhola e le ngwanake, leina la gagwe le tabe le tsentswe mo setankaneng sa ngwana, ebile ga ba kgaogane jalo o kgona gore a ba batiwa madi a tlhokomelo ya ngwana, mme o kgona gore a ba batla gore ngwana a nne le ene. A re nna ke le monna yo jaana ke batla ngwana yo a nna le nna ka gore ngwana yo ke ngwanake ka ga molaong. Wena mmaagwe ngwana e leng o mo tshotseng ke wena e leng gore o tla duela madi a tlhokomelo ya ngwana jalo jalo. Yaanong ga go lebilo gantse tsa adoption di tshwanetse gore motho a di dire a itse sentle gore ditlamorago tsa teng ke eng. Kgang ya bogelo mo kgatisong ya rona e tabe ke kgang ya go ja boswa. Go ja boswa re lebile go ja boswa ga ngwana mo motsading wa gagwe. Ke dirile kgatiso pele e mo go yone ke buang ka mo go teng estate planning go baakanya tsa boswa, mme mo teng ke tsenelela thata ke bua ka kgang ya gore bana ba ja boswa mo batsading ba ba rileng jang, bontsha jo bokae jalo jalo. Mo kgatisong ye ke tabe ke tshwara go le sekagenyana, mme mo kgatisong yele ke gone ko ke tseneletseng ko teng thata. Mo molaong ngwana o ja boswa mo go mmaagwe go sena dikgweberego dipe, bogolo jang ga ngwana yo e le gore mmaagwe ga a tlogela mokwalo wa gore ke bomang ba ba tla jang boswa jang mo go teng will. Mme ga ngwana e le ngwana o tshotsweng ke monna, mme monna o a sa nyala mmaagwe ngwana yo ga le ko godimo ga dingwaga tsa 12 18 ga a sa tlhola a na le teta ya go ja boswa e senang dikgweberego. Ha le ko tlase molao wa Children's Act wa re rraagwe ngwana ga a ka ke a mo tima boswa le ha a dira mokwalo wa go kgaogana boswa. Mme ha le ko godimo ga dingwaga tsa 12 se a ka se ikupelang segolobogolo ke madi a tlhokomelo. Yaanong re tshwanetse go tlhaloganya gore madi a tlhokomelo ya ngwana a tshwanetse go duelwa, mme ebile ga motho a tlhokagetse boswa bo isiwa pele ko tlhokomelong ya ngwana, bogolo jang ga ngwana a le ko tlase ga dingwaga tsa 12 gore a ngwana ke ngwana o jang boswa mo go mmaagwe kana rraagwe go sa kgathalasege. Mme ga e le gore ngwana yaanong o ko godimo ga dingwaga tsa 12 ebile a kgona go itlhokomela, go rela gore motho wa kgonang go ja boswa hela go sena dikgoberego mo go yene ke mmaagwe. Rraagwe yene o ja boswa mo go yene ha rraagwe a mo tlogetse mo mokwalong o wa kgaogano ya boswa will. Gakologelwa ke bua ka bana ba e leng gore ba tsholetse kwa ntle ga lenyalo, mme bana ba e leng gore ba tsholetse mo nyalong bone, ha motsadi mongwe le mongwe wa bone a tlhokagala ba na le bontlha bongwe jwa boswa. Ko nteng ha batsadi ba bone ba tlogetse mokwalo wa kgaogano ya boswa, ba bua gore
bone boswa ba bo tlogelela batho ba sele kana ba batla bo kgaoganngwa ka tsela e e rileng golomo go tsamaisiwa jaaka go kwadilwe konteng yaka ke buile ha bana ba le ko tlase ga 12 ha ba le ko tlase ga 12 mokwalo o tshwanetse gore o bo o dirile gore se ba se tsayang se kgone gore se ba tlhokomele go ithelela ba heta tsone dingwaga tse ha se sa ba tlhokomele go rela gore dilo di tsewa mo go ba bangwe ba ba ko godimo ga dingwaga tse gore di tlhokomele ngwana yo monnyaneng. Mo gongwe dikgang tse re ithelang re di utlwelela ke ha batsadi ba ne ba nyalane e be ba nna le bana. Batsadi ba e be ba kgaoganngwa lenyalo le hedisiwa ke kgotlatshekelo. Re bone yaanong ba tebe ba kgaogane le dithoto tse neng ba di bone tsa nyalo e be re bona ba ta go nyala mosadi o sele kana mme mma bona ba ta go nyala monna o sele bana e be ba re he boswa pele ga o nyala motho o sele boswa jeng ga gona boswa jo e leng gore bana ba tshwanetse go bohiwa batsadi ba santse ba tshela ga go tshwanele ha e le gore re bona santse a le mo lenyalong mma bona ba tlhokagala ha a tlhokagala jalo go sena mokwalo a kgaoganngwa boswa ba ka kopa gore ba hiwe bontsha bongwe kana e le ra bone o tlhokagalang jalo mme ha e le gore batho ba ba ne ba kgaogantswe lenyalo le hedisitswe ke kgotlatshekelo ba kgaogantswe dithoto tsa bone e re motho a go nyala o mongwe ngwana a ba re nnyaa mphe boswa ga gona boswa bope jo e leng gore ba bo tshwanetse boswa bo tswa hela ha e le gore motsadi wa tlhokagala gope go sele ebile ha bana ba ba heta 12 yaka ke bua motsadi o kgona gore a ba tlogelela motho o sele dilo tsa gago a ba rutse re bile ke di isa ko Red Cross lona le ta bona gore le tswa yang molao wa rialo molao wa re motsadi o kgona gore a ba sa tlogele ngwana le ha e le sepe bogolo yang ha e le gore motho ke motho o e leng gore le ha re ke ngwana ke bogolo gantsi batho ba ba tang ko batsading ba re heng boswa ga se batho ba ba ko tlase ga dingwaga tsa 12 o ithela e le batho ba 25 le go heta jalo yaanong ngwana o yang ko motsadi mongwe le mongwe a moraya jaana a itse gore ga a na teta ya gore a ba ja boswa batsadi ba santse ba tshela le haele ha godimo ga moo ha e le gore batsadi ba mo lenyalong mme mongwe wa batsadi a ba a tlhokagala ba sa tlogela mokwalo o o supang gore boswa bo kgaoganngwa jang bana ba go sa kgathalesege dingwaga tsa bone ba na le teta ya go ja boswa bontsha bongwe ka ga molaong mme kgannye ke bua ke tseneletse ha ke tsena mo dikgannyeng tsa kgaogano ya boswa mo kgatisong ya me ya pele mo go lebelelwa gape gore a ne ke dilo tse e leng gore di dirisiwa go lebilwe molao wa Setswana kana wa Sekgowa jalo yaanong lebelelang kgatiso yao go tsaya go tetse go thamaletse ke itse gore go na le kgatiso nngwe e neng e kile ya bo e tsamaya e bua gore nnyaa batsadi ha ba nyalane e be o mongwe a tlhokagala bana ga gona ga ba tsanang teng boswa bo jewa ke motsadi a le mongwe hela molao ga o rialo go thelele molao wa re ga go sena mokwalo o e leng gore o kgaoganya boswa bana ba na le teta ya go tsaya bontsha bongwe jwa boswa jaanong ga se kgang gore boswa bo jewa hela ke motsadi o setseng go lebelelwa dilo tse di harologaneng le melao e harologaneng go bona gore ke mang o nang le teta ya go ja boswa ebile a bo ja jang
ka selekanyo se se rileng. Ka go rialo ke sologela ga letsele sengwe se se mosola mo kgatisong ye. Ke kopa gore le rate le amogane melaetsa le letsetoloko gore nako nngwe le nngwe ga ke tsenya kgatiso e ntšha e be le bolelela. Ke kopa le ntsha le morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law, maranyane a Twitter @BW Thinking Law, ebile e be le tsenya di-comment ko tlase le bua maikutlo a lona mo kgatisong ye. Ke lebogela ga bo le ntshala le morago le thotloetso ya lona. Ha e le gore go na le dikgang tse le batlang ke bua ka tsone tse ke iseng ke bue ka tsone, kana le batla gore le bue le nna ka sengwe mme le sa batle ke dira kgatiso, le mpolelele ko tlase mo go teng comments kana le tsenye mo maranyaneng ka go harologana, mme ke tla le bona mo kgatisong e tlang. O siame.